Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Moramo da počnemo od početka. Ova priča počinje sa 3 luda momka. Darko, Vlado i Zoran, koji voli da radi lude stvari. Ćao! Tako su kupili najbolje e-foil daske na svetu i doneli ih u Beograd i Gružansko jezero, kako bi svoju strast podelili sa drugim ludim ljudima. Evo me na Gružanskom jezeru, jer sam jedan od ovih ludaka. Kao i moj dečka. Ako želite da probate e-foil i da vidite vode iz novog ugla, rezervišite svoj prvi čas e-foila sa Wild Water na Instagramu. Vidimo se na sljedećoj avanturi.